Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye urugendo rwo kwibuka ruzwi nka Walk to Remember rwabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki 7 Mata uyu mwaka wa 2026. Uru rugendo rwasorejwe kuri BK Arena ahabereye umugoroba wo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane ko yanifatanije n'abawitabiriye. Mu yandi makuru turakubwira ko ihuriro AFCM 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangaje ko kuri wa kabiri tariki 7 Mata ingabo za leta ya Kinshasa n'abazifasha ku rugamba bagabye ibitero bikomeye byibasiye abaturage b'abasivile mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. Andi makuru kandi turakubwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibiro bihuriweho by'umuryango w'abibumbye byita ku burenganzira bwa muntu bivuga ko ibibazo by'ihonyora ry'uburenganzira bwa muntu no kwibasira abatavugwa rumwe n'ubutegetsi bikomeje gufata intera muri iki gihugu. Naho indi nkuru turakubwira nuko umutekano ukomeje kuzamba cyane ku muhanda uhuza Kiwanja na Kanyabayonga unyura mu gice cya pariki y'igihugu ya Virunga muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu minsi ishize hamaze kugaragara ibitero byinshi byitwaje intwaro kuri uwo muhanda w'ingenzi bigashyira mu kaga gakomeye abawukoresha barimo abagenda n'abatwara ibicuruzwa, aho bakunze kwibasirwa n'ubujura n'ishimutwa. Turakubwira ko kandi mu rwego rwo gushimangira imiterere n'imikorere y'inzego zayo ndetse no gukomeza ibikorwa bya politiki, ihuriro Alliance Fleuve Congo riramenyesha ko abaturage b'imbere mu gihugu n'abakarere n'amahanga ko byashyizeho Mugenzi Ntumba Vicky ku mwanya w'umuyobozi w'ibiro w'ihuriro rishinzwe igenamigambi rya politike. Turakubwira ko kandi abantu bagera hafi ku bihumbi 13 bahunze imirwano iri kubera hagati y'ingabo za AFC 23 na Wazalendo bimaze rero kumenyekana ko kuwa kane w'icyumweru gishize mu gace ka Ziraro muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo aribo bamaze kumenyekana ko bahunze imirwano. Uko amakuru atangwa n'abaturage bahabivuga, imidugudu irenga 10 yibasiwe n'iyo mirwano. Turerekeza kandi muri Uvira ku munsi wo kuwa mbere umujyi wa Uvira habereye inama ngo ikomeye igamije kongerera imbaraga imitunganyirize y'imitwe ya Wazalendo no kunoza ubufatanye bwayo na FDLR agamijwe kurushaho guhangana n'ingabo za AFCM 23. Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze muri aya makuru yacu, ari nako dukomeza kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho u Rwanda ruri kwibuka ku nshuro ya 32. Twibuke kwiyubaka. The USA New Times ikaba twifatanyije n'abanyarwanda bose muri rusange. Yanitwa Jean de Dieu Ndahimana, mbahaye ikaze muri aya makuru. Nongeye kubaha ikaze nanone muri aya makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 8 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2026. Munyemerere aya makuru tuyahere kuri iyi nkuru yuko Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye urugendo rwo kwibuka ruzwi nka Walk to Remember babaye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 7 Mata umwaka wa 2026. Urugendo rwasorejwe kuri BK Arena ahabereye umugoroba wo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane ko yanifatanyije n'abawitabiriye. Uru rugendo rwatangiriye ku biro by'akarere ka Gasabo, rwitabiriwe n'urubyiruko mu ngeri zitandukanye, abahanzi, abakoresha imbuga nkoranyambaga, abanyamakuru, abakinnyi b'umupira w'amaguru, abakinnyi ba filime, abayobozi batandukanye n'abandi.
Tariki ya 7 Mata ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka isi yose yibukaho jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibarura ryakozwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2000 rikamara imyaka 2 ryagaragaje ko abatutsi 1,074,017 bishwe mu gihe cy'iminsi 100 kuva ku itariki ya 7 Mata kugera muri Nyakanga 1994. Iyo raporo yatangajwe mu mwaka wa 2004 igaragaza aho abishwe bari batuye, imyaka bari bafite, amazina yabo ndetse bamwe muri bo bizwi neza uburyo bishwemo. Ubwo yatangizaga icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi, Perezida Kagame yagaragaje ko ibyago bya jenoside yakorewe abatutsi u Rwanda rwagize bitazasubira ukundi. Yavuze kandi ko abanyarwanda batazongera gupfa ukundi, ahubwo ko bazarwanya bivuye inyuma ko ibyo biba kuva ku mutoya kugera ku mukuru. Agize ati ntawe uzongera gupfa nk'uko Theoneste watanze ubuhamya bw'uko yarokotse yabivugaga cyangwa se uko nawe yapfuye. Buriya yarapfuye, kuba ariho ni nko kuzuka, ntawakongera gupfa kuriya. Ntabwo wakwica umuntu kabiri, ugerageje azakwica mbere y'uko umwica. Yakomeje agira ati bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze igihugu cyose cy'u Rwanda, ureba ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda ruzakwica, ntabwo wakwica abantu kabiri, ntibibaho uko utureba aha, ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, hari abana bacu, ntabwo uzatwica kabiri, ntibishoboka. Perezida Kagame yavuze ko kwibuka bifite igisobanuro gikomeye u Rwanda kandi ko ari uburyo bufasha igihugu kurenga amacakubiri yari agiye kugisenya burundu. Unyemerere dukomereze aya makuru kuri iyi nkuru y'ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ryatangaje ko ku munsi w'ejo kwa kabiri ingabo za leta ya Kinshasa n'abazifasha ku rugamba bagabye ibitero bikomeye byibasiye abaturage b'abasivile mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo. AFC M23 mu itangazo yasohoye ibiciye muri Lawrence Kanyuka uyivugira mu bya politike, yavuze ko guhera saa 12:45 za mu gitondo habayeho kurasa ibisasu byarashwe hifashishijwe drone z'intambara, bikaba byibasiye agace ka Mikenge mu misozi ya Minembwe atuwe cyane n'abaturage. Iri huriro rivuga ko ibyo bitero byahitanye abantu benshi, bisenya amazu y'abaturage ndetse binica amatungo, mu gihe imiryango myinshi yo byayisize mu kaga n'agahinda gakomeye. AFC M23 ikomeza ivuga ko nyuma y'iminota mike ahagana saa 12:50 ibitero byakomereje mu duce twa Lumbishi, Katare na Tucunguti muri teritwari ya Karehe. Iri huriro rishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara, cyane cyane arengera abasivile, rikavuga ko ibi bikorwa bifatwa nk'ibyaha bikomeye. Mu butumwa bwayo kandi AFC M23 yahamagariye abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga gukurikirana no kwamagana ibyo yise ibyaha bikorerwa abaturage b'inzirakarengane. Urundi ruhande, ihuriro ryatangaje ko ryiteguye gukomeza kurinda abaturage rikoresheje uburyo bwose bushoboka mu rwego rwo guhangana n'ibyo ryise ibikorwa by'ihohoterwa bikomeje kwibasira abasivili. AFC M23 yatangaje ibi mu gihe amakuru avuga ko kuwa mbere tariki ya 6 Mata ingabo zayo zigaruriye uduce twa Bishaka, Chambombo, Katare, Kafufula, Katanga na Kaziba twa muri groupement ya Ziraro muri Karehe, nyuma yo kutwirukanamo ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru nuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibiro bihuriyeho by'umuryango w'abibumbye byita ku burenganzira bwa muntu bivuga ko ikibazo cy'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu no kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje gufata intera muri iki gihugu.
Muri raporo yabyo ya buri kwezi yabaruye nibura ihonyorwa 439 ry'uburenganzira bwa muntu muri Mutarama w'umwaka 2026. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko imitwe yitwaje intwaro ahanini ariyo nyirabayazana wihonyorwa kandi uburasirazuba bw'igihugu ari bwo bwibasiwe cyane. Ibi biro kandi byabaruye ifungwa kandi byerekana ko mu mpera za Mutarama abayoboke b'imitwe ya politike barenga 40 bafunzwe n'inzego z'ubutasi, bafungiwe muri gereza ya gisirikari ya Ndoro cyangwa muri gereza zibanga. Nkuko ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu bibitangaza ngo kugeza ku itariki ya 30 Mutarama abayoboke b'amashyaka 42 bari bafunzwe nyuma yo gutabwa muri yombi n'inzego z'ubutasi, inama y'igihugu ishinzwe umutekano wo kuri internet, ubutabera bwa gisirikari cyangwa abantu batamenyekanye. Raporo ivuga ko benshi muri abo bantu ari abayoboke b'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi. Bivugwa ko harimo abayoboke 20 b'ishyaka rya Moise Katumbi Assemblée pour la République, hamwe n'abayoboke 4 b'ishyaka rya Joseph Kabila barimo umunyamabanga uhoraho Emmanuel Shadari na vice president Obe Minaku bafunzwe ku itariki ya 16 Ukuboza na 18 Mutarama. Muri raporo yabanjirije iyo muri Werurwe mwaka 2026 havuzwe ko imfungwa nibura 500 zagaragaye mu magereza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ndetse no ku cyicaro gikuru cy'ubutasi cya gisirikare. Rero iyi raporo rero byari byasabye abayobozi kwimurira izo mfungwa zose mu nkiko zibifitiye ububasha. Iyi raporo niko ibigaragaza. Munyemerere dukomereze aya makuru muri teritwari ya Rucuru. Umutekano ukomeje kuzamba cyane ku muhanda uhuza Kiwanja na Kanyabayonga unyura mu gice cya pariki y'igihugu ya Virunga muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu minsi ishize amaze kugaragara ibitero byinshi byitwaje intwaro kuri uwo muhanda w'ingenzi bigashyira mu kaga gakomeye abawukoresha barimo abagenda n'abatwara ibicuruzwa, aho bakunze kwibasirwa n'ubujura n'ishimutwa. Abakora ibyo bitero bivuga ko ari abagize umutwe wa FDL ndetse na Wazalendo, ariko uburyo bakoresha bwo burazwi. Bategera ibinyabiziga mu mayira bakarasa kugira ngo bahagarare, hanyuma bagashimuta bamwe mu bagenzi bagamije kubasaba ingurane y'amafaranga. Igitero giruka cyabaye ku cyumweru. Abagizi ba nabi bitwaje intwaro bategeye ikamyo yo mu bwoko bwa Fuso yari itwaye amavuta y'imikindo n'abagenzi hagati y'ahitwa Vicumbi na Mabenga. Abantu benshi barashimuswe nubwo hari bamwe bashoboye gutoroka. 2 mu bashimuswe bagumishijwe mu mashyamba kugeza ku manywa yo kuwa mbere, nyuma baza kurekurwa. Igitero rero cyabaye nyuma y'amasaha 24 gusa. Habaye ikindi ku muhanda umwe wa gatandatu. Abagizi ba nabi bateye imodoka zari mu mutwe uzwi nka Leo barashe kugira ngo bahagarike izo modoka, bicamo abantu 2 banakomeretsa umushoferi n'umugenzi umwe. Hari n'abandi bantu bashimuswe nubwo bamwe muri bo babashije gucika. Muri icyo gitero abantu 3 bari bafashwe bugwate. Amakuru aturuka mu baturage cyane cyane abakora mu bigo by'ingendo bikorera Ikiwanja avuga ko abashimuswe muri ibyo bitero bagiye barekurwa nyuma yo gutanga amafaranga y'ingurane. Mugenzi wakomeretse muri kimwe muri ibyo bitero ari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Rucuru. Uko kwiyongera kw'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi guteye impungenge zikomeye abakoresha uwo muhanda wa Kiwanja Kanyabayonga, ufite akamaro kanini ko gutwara abantu n'ibintu muri ako karere. Mu mpera za Werurwe abatwara ibinyabiziga bari bakoze imyigaragambyo yo kwamagana umutekano muke no gusaba ingamba zihamye zo kubarinda. Bityo rero hakomeje kumvikana amajwi asaba ubuyobozi gufata ingamba zihutirwa zo kongera umutekano kuri uwo muhanda no guhashya burundu udutsiko twitwaje intwaro dukomeje kuwukoreraho ibikorwa by'urugomo.
Mu yandi makuru nuko mu rwego rwo gushimangira imiterere n'imikorere y'inzego zayo ndetse no gukomeza ibikorwa bya politiki ihuriro Alliance Fleuve Congo riramenyesha abaturage b'imbere mu gihugu n'abakarere n'amahanga ko ryashyizeho Mugenzi Ntumba Vicky ku mwanya w'umuyobozi w'ibiro w'ihuriro rishinzwe igenamigambi rya politiki. Mugenzi Ntumba Vicky ni inzobere mu bukungu ufite ubumenyi buhanitse ku by'imari mpuzamahanga, yakoze umwuga w'ubunyamabanki igihe kinini aho yungukiye ubunararibonye mu bihugu bitandukanye bya Afurika, agaragaza ubunyamwuga, ubushobozi n'inshingano, akorana kandi ngo ubwitange. Akomoka mu karere ka Katanda mu ntara ya Kasai Oriental, yanabaye umunyamuryango w'ishyaka Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, ingirakamere n'ishyaka riri ku butegetsi. Yanakoreye mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yarashinzwe ubutumwa mu rwego rwa santé et bien-être. Agira uruhare mu bikorwa bijyanye na politike z'imibereho myiza y'abaturage. Afite icyerekezo gihamye n'ubwitange mu guharanira impinduka nziza. Ntumba Vicky yahisemo kwinjira mu rugendo rwiswe impinduramatwara ishingiye ku itegeko nshinga, agamije gutanga umusanzu we mu kurwanya imico mibi no guteza imbere imiyoborere myiza ishingiye ku butabera n'uburinganire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umugabo wubatse rero, ufite umugore n'abana batatu, akaba arangwa n'indangagaciro z'ubunyamwuga, ubunyangamugayo n'urukundo rw'igihugu nk'uko bishyigikirwa na AFCM 23. Andi makuru nuko abantu bagera hafi ku 13,000 bahunze imirwano iri kubera hagati y'ingabo za AFCM 23 n'abitwa Wazalendo. Bamaze rero kumenyekana ko aribo bamaze guhunga kubera imirwano yo guhera ku munsi wo kuwa kane w'icyumweru gishize mu gace ka Ziraro muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru atangwa n'abaturage baha bivuga. Imidugudu irenga 10 yibasiwe n'iyo mirwano. Abaturage rero batuye mu midugudu ya Kashebere, Tushunguti, Rucuro, Kirambo na Bunyangungu, barimo abagore, abana bafite ubumuga ndetse n'abagabo, batatanye bahunga, bamwe berekeza imiyanda mu mudugudu wa Bulembo, nk'uko imibare itangwa n'abakora ibikorwa by'abaturage ibigaragaza. Bagera rero hafi ku 13 bamaze kuva mu byabo muri turiya duce, ubu bakaba bari mu buhungiro. Eka ya makuru tuyasoreze kuri iyi nkuru yuko kuva kuwa mbere tariki ya 6 Mata 2023 mujyi wa Uvira abereye inama ikomeye yari igamije kongerera imbaraga imitunganyirize y'imitwe ya Wazalendo no kunoza ubufatanye bwayo na FDLR, agamijwe kurushaho guhangana n'ingamba za AFCM 23. Nyuma y'iyo nama hafashwe icyemezo cyo gushyiraho inzego 3 z'ubuyobozi kugira ngo ibikorwa by'iyo mitwe yitwaje intwaro birusheho gutunganwa neza. Ubuyobozi bwa mbere buzayoborwa na William Amuriya Kutumba, ubwa kabiri buyoborwe na Derife Karembe Ngoma Nzito, naho ubwa gatatu buyoborwe na Alex Mwamba Dunia. Abarwanyi ba Wazalendo basabwe kwinjira muri izo nzego nshya mu rwego rwo guteza imbere ubufatanye no kunoza imikoranire mu bikorwa bya gisirikare byo guhangana nabo bahanganye. Iyo nama yari yobowe n'umunyapolitike Justin Bitakwira Bihona Hai, ikaba yaranitabiriwe n'abayobozi b'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'abahagarariye ingabo z'u Burundi zikorera muri karere. Izi ngamba zigamije kongera imbaraga mu gutegura ibitero cyane cyane mu duce dutuwe n'abanyamurenge ndetse no mu tundi duce tugenzurwa na AFCM 23 mu turere twa Uvira, Fizi na Amwenga. Ndawushimiye cyane we twabanye muri aya makuru, mukomeze munogerwe na gahunda zose za The USA New Times.